Hap chung ferang rena ne shep mothage rekha tabake joto faising tuino chung ferang mothage rena ne bagai homki rekha fiaba 7 November salmarane bishingo Bangladesh hafang chung ferang ne bil roya hinke Adani group joto faising tuino chung ferang ne shep mothage rena Bangladesh chung ferang ne shep ruwa Adani subsidiary company Adani Power Jharkhand Limited kadungma shalromoino Bangladesh bil roya angui tongka aboni kasar mazaro hasina hafangbo baibi thangka markin dollar bo tabok deramongo kalaijak fiaba Adani motha te zora rubai manlia thanai 30 October ne bishingo $846 million rena ne koktong mani Bangladesh hafangno a rang riani bagino laithanai hatini sangrong shalni horo Bangladesh ne chung ferang ne shep hapke reka Adani motha 1496 megawatt riawi 700 megawatt chung ferang rubai tongka avoni bishingo faika Adani ne katal koktun bolai saimanka a koktun bolai tike Adani motha ne bakhakte Bangladesh hafangno saklaijaka 5 November ni salmarane bishingo rangreya hinke joto faising tino chung ferang ne shep mathage rejaknai khanai bureau report kwrak